Makaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kapayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, anya teraramidam si Kanadya. Kitkita ang mga agsilsil punda tao, agsaludsud ka pay laang, apay aya. Kunak man naglaba ka ita. Aglabaak, ngam inton madamdamapay. May mayat latan usap sapaan ti aglaba tapno mamagaan ti labam. Amumot saan tayo pa nakagatang iti spinner. Awan pagdanagam, taada diskartik lakay. Anya nga da ita diskartem. Di mon saludsudon no anya, basta adda ah. Anya, Agrubat ka kikden, tapno saan ka amala daw iti trabaho. siguradum lang naglaba ka ita ha. Awanan ni suot ko. Wan ka di, siyak ti makaam mo, awan rumbang apagdanagam. Itulod ko pa'y ti kamuti nga order ti kumarik at tag-amyanan, nadya anak ko. Anya oras ti panagawid yun nanang. Makitan to ah. Ngam sigurado ang mabayaganak ijay. Awan ibilin mo. Iti ayan kadidananapan niyang ti pagnaan nyo nanang. Wan, apay ka day. Isubliyaw ti bigao a binulod ko kang kuana. Ay nawaw, hindi pa'y napalabas abulan day jay ah. Nalipatak nga rod nga insubli nanang. Ay unay ka nanak ko. Nakababain ti kasta. Saan ka nagpakada di binulod mo? Ita, di mo pa'y ammo ti agisublay. Kaibagbagak laang analipatak. At least tanalagip ko. Si kamutin ati mangisublay. Nakababain kan mari panyang. Para mangisubli laang. Alaan nyo kikden, tawan oras ko amapan ije balayda. Inton sumaruno nga main, di ka basta mangalala iti kagawaan da no awan tao. Agpakada ka pa'y muta. Awan nga rod ti tao ije balayda idinapanak. Iranam ngamin ati mapano ammom nga adda tao. Tapno saan agumura ti kaaruba, no di mo ammo ti mangipakada. Mabit man laang tatalyon. Ada ka di ibagam, Nadya. Adan sa mo lakad yo. Uy, mapanak itayan ti kamsat kaw. Apay ka day. Awang mo kidi tata. Ni pamila ngay, ada di tabalayaw. Ada trabaho ni Pamela ita. Kasta ka day. Ada masapul mo iti anak kaw. Ay kwa tata, isuntulat ta ti pangibagaak numaranaak. Pagpatuloy ak karudan, tapno sana mataktak ti panaglabam. Agan-anad kayo tata. Anya tinaramid mo iti balay da tatalyon ni tay? Ay kwa lakay, adalain sublik agamit da. Insublim? Kaslawan mo tao ijay. Nagadulakit di asal sa lodsudom, Jeremy. Mangan kakikden numabisin ka tapno saan ka amala daw iti trabaho. Adan samot inalam agamit da. Adda yan nakita mo iniggamak. Awan mo't kit di, ibagbagak laang, tamangan no aramidem manan ti kasi tinaramid mo idi. Awan mo lagayam nakitam ko. Apay anagadupay lang ti ibagbagam dita. Kayat ko lang ti makasigurado. No adda gamit ti kaaruba kayat mo abuluden. Agpakada kapay kadakwana. Iti kasta, saan ta agumurakin ka? Ay nawaw, amok day ta. Saan ang masapol nga ulit-ulitam? Amumot lagayam. Kat apay nga ro dadi mo aramiden. Mangibabain kasi ka, Nadya. Ne, simangpot kayong magaya man nanang. Nagpakada ka kaday ang makiusar ka iti spinner ti karro batayaw. Ah? Ay... Ay unay ka nanak ko. Kaibagbagak laang nga ugalyom ti agpakada no makiusar ka. Awam mo nga rod da pamila di tabalay da nanang. Kasanaw no adda mapukaw di tabalay da ket sika ti pabasulan da. Sa anak mo't anagtakaw nanang. Nakiusarak laang mo't iti spinner da. Saan amay parbang ti ugali akasta? Gumura ti kaaruba no kasta ti aramid mo.
Di yung amin ibagbaga Ay ka maamuandan tumulaang No anya tinakita yaw, agulimak kay latan nanang. Pagsayaatan tayo matiar aramida. Nakasaritak ni Uncle mo David itahay. Ket na ibaga na, ano kayat mo? Agamrod ka mo pamila. Sana para kanyak day tang abroad, tatang. Awan mo't nakas na no ipahadas mo. Kontento akon iti sweldo, tatang. No kastati ko nam, ibagak ka niya Uncle mo, asaan ka nga interesadaw. Tatang, ano saklatan ti trabaho dito Ayun gayam, naglaba kayo kadi itay awana, tatang. Ay, saan matanak ko? Naturo ka di simang petak. Apay ka day? Kasla at damat nang usar iti spinner a ginatang ko. Ay nawaw, asino ko matimangusar ngayon no bilang laay? Awan ka di tinakita yo, tatang. No ada nakiusar, ada ko man nakita ka. Sa bagay, at damat kit di puntuyo, tatang. Dahito yun ti isuot mo lakay. Ay nawaw, namagaan adagos kat kailablabam langit ti kalman. Siyempre, nalaingak amang ibirok. Anyat ko nam. Nalaingak amang ibirok kunak. Ne, kaslada kayat mo asawa na. Awanan ti ado asaludsod. Awatom ki din ta pantalon mo, tagpalas kamatan. Adan samot ilimlimod mo kanyak. Ilimlimad mo't asasawam. Awan ti ilimlimad ko anya. Agawa am kit di ti agpalas, no di mo kayat ti maladaw iti trabaho. Awan trabahom ita aya pamila. Apaya di ka pala agring dita. Adda, tatang, ngam saan nakasumrak itang. Ay nawaw, apay ngay. Maditirik nak, tatang. Nay, ano ka? Naurnong samot abannog ko daytoy, tatang. Ay, anya nga agas ti ka sa pulam, tay gatangan ka. Adda pinabati nga agas ko. Sigurado ka kaday? Tatang, agimbagak tumat laang. Kasapulak laang ti inana. Adalakan ko ita, Ala, irikapyulatan ti ridaw no rumor kayo. Tapno saan asumrak dagiti tarakan ti kaaruba. Anya manan ti sirsiripom iti tawa si Kanadya. Ada nga tani pamila di tabalay da nanang. Di mo ibaga ang makiispin ka manag. Shh, tangiwat mo nanang. Di ka man agar-aramid. Urayom ti spinner agatangan nila kay mo. Aglabaak nga rod iti ulos. Kasano ama magaan no saan ama ispin? Ay kat sinapam ko mga minti nagreing itay Taimpakadam ang makiusar ka iti spinner ti karuba. No ipakadak, sigurado nga tanga umanugot da. Ipausar da nga tati spinner da kanya. No saan da nga umanugot, di mo ipilit. Ninanang mo't, kurang kayo iti diskarte. Nadiskarte ka kunam, ngam illegal mo, ti panpanakil mo a diskartim kanya. Illegal? Ano illegal? Tinapatag kat may ranod kayo. Hay, jak amukan ka. Ibirbirok mula ang ti pakaibabain ab. Agawa ak ti mangi spin kadagiti ulas me. Amangan ki din o agawid ni tatalyon kat makita na. Narigatan. Nadya? Ay nawaw, adda ka gayang pamila. Anya tar aramidom dito Makiusarak iti spinner yo, friend. Di kamot nagpakada kanya. Kunak ngamin ano awan ti tao. Nakarikap mo ngamin ti ridaw yo. Anya lang ang madjay agchat ka kanya, tapno ang mukmat. Diya nga rod among adda kagayam. Sorry, ano sa anak ang nagpakada? Sorry, di ka madanagan, tagumatang kaming tumot iti dakkel nga spinner may. Anya? Saan laang mat-ada kayo ti kabaalan na agumatang iti spinner kat? Takas tapay lang ti panagsasaong kanya. Nalpasan, naispin kon dagiti ulas may. Di ka madanagan, tamaudi da ito yan. Kukuha mo ta spinner mo. Nagturad kamutan anang usar iti spinner ti karuba tayo? Tapno mamagaan ti ulas tayo Common sense ka di Jeremy. Naimbag kumamot ano nagpakada ka? Ti amok akit awan ti tao. Diya mo impagarup nga dagayam ni pamila iti unag. Oh, anya nga ita. Kot indi ka. Di kan makapagrason.
Saan ko mga ilibak ka? Saan nadakas ti makiusar iti gamit ti kaaruba? Ngam agpakada ka kumapay mo't tap na awan may bagada. Awan nga rod ti tao itay. Nukas niya nga awan tao, iuray mo. Sana kasta. Arig na nagtakaw kan, iti kasta nga inaramid mo. Basol mo lang Apay ngamin adi ka gumatang iti spinner, tapno sa anak ang maki-spin iti kaaruba. Di mo't imbagakken ka, ngayon ton o may abulan, takurang ti budget. Siyak pala ngamin mo't ti pabasulam, no rin naglawag a basol mo man. Tulungan nakman tatang, bagkaten tayo ti spinner. Ay nawaw, pangipanam iti spinner, Pamela. Isarat tayo pa'y laang, ta sa anak pa'y nga aglaba tatang. Di ta nalatang aminin, Saan na mabalin tatang? Amangan no addamanen makiusar. Anya, Itay awan kayo, imay nakiispin da di anadya. Ti amo na siguro kat awan tao dito'y balay. Di na amo nga addaak dito unag. inosar ni Nadia ti spinner mau? Wan tatang, pudno ti atap ko. Adda nga agpayso ti makius-usar iti spinner tayo. Ti dakas na, saan da pa'y nga agpakada? Sa anak mat nga imot ka. Urayan nyo man no ada i-deliver da nga spinner nanang. Gimatang kayaw iti spinner. Wana tapno di mo kunati kaaruba tayo. Husto tapno saanan ang masapul ang makiusar ka iti spinner ti kaaruba. Gauwan mo ngamin. Isudala ang ayat ikabalan na agumatang iti spinner. Ay nawaw, adda aya imbagada akasta. Awan magkide ngam iti kasdi atuno ti busis ni Pamela kabayatan ti panagsarita may. Kat amuklatan ti kayat na asawan nanang. Anya, Dakdakkel ti spinner aginatang ko ngam ti spinner na nanang. anya kumaita. Saan dakmat siguro nga ibabain anya. Kat no si katinaisyo kada kayo adwa. Agul uli maklaang ni Pamela. Kat sika, nagado asaaw. Anya ti sirsiripam Pamela. Anya, sirsiripon mat nga bagbagam. Nakitak ti matam. Ay na di ka man agar-aramid na dya. Kit-kita ang magsagsagadak dito'y paraangan mi. Agsipot-sipot kan samot. No agsasao ka dita, kasla na dalos ka. Di ka madanagan ta ada ginatang mi nga spinner. Dakdakkel ngam ti spinner aginatang yo. Nasaya at mat ano kasta. Tapno saan mo nga itaktakaw ti makiusar iti spinner ko. Sa anak nga agtatakawan niya. Ay nawaw, kaslakas jay matlaangan Ay, di kalamabain amang ibagbaga iti kasjay ken Pamela. Agsipot-sipot nga rod nanang. Ay nawaw, kit-kita nga agsagsagad iti paraangan da. Agin-agin laang dayjay nanang. Ay na, pangaasim ka din Nadia. Usaram tautek mo anak ko. Siya man ngamin ang tidakas iti imatang yo. No awan tinasaya at nga ibagam, aguli magkalatan. Saan na mabalin ti agulimak kanyak nanang? Kasano no maasar ni Pamela ken ka, kat istoryaan na ti kalukwam kadagiti kalugaran tayo. Alaman, asino tinakababaeng. No apay mat akagura naklaunay day di anadya. Nasakit siguro tinakam nakin ka, Ay nawaw, awan mat makagapong agsakit tinakam na kanyak tatang. Taawan mat basol ko kankwana. Kasana okit na duktalam ti kalukwan na. No day ti makagapo, no apay agurguraan na, aguli maklatan. Kumaan, agam sa bali mo ti ugali na. Tay supay lang tinatangsit kan sumanaaw. Ay na, saan asyak ti kalkalabanin na? Tano agistoryaak. Talaga ang maibabain day taak aruba, tatang. Anyala unay ti pagsaksakitan tinakam mo kan Pamela aya si Nadia. Di ka makibiyang tawan amom iti isyo mi, Jeremy. Iso akaduan ka nagiti kaaruban tayo kat gumurakin ka, takasta ka ngamin. Awan tidakas nga aramida kanya. Di ka man naging dadalos dita. Ammom no anya ti kalukwan nga inaramid mo. Nalakalang mat ti agpakada. No apay amarigatan kalaunay. Agtal na ka man. Agtanang ka, tano ni Pamela tagistorya ka nagiti kalugaran tayo. Delikado ka bakit? Sigurado asikat ti mapabainan. Ay nawaw.
No siyakti si ka, agpasensya kalangan kan pamela, sakbay amala daw ti amin. Para kang ka, Pamila. Ha? Anya tilinaon day ti asupot. Natengken sa ba? Itad mo kanya. Wen, para kang ka. Pasensya kan naglablabusak. Ha? Siyak ti nakabasol, iso asyakon ti agpakumbaba. Pangaasim kuma, tadi mo istoryaan iti sabali ti kalukwak. Sa anak mat achis mo sakit. Amangan no katawaan dak no agistorya ka. Di ka madanagan, ta saan ko nga aramid ti mangibabain iti padak a tao. Di naklabas bastusan, ta amangan no mailaw ana. Wen, saanen? Agbalina kun anasingput a kaaruba, tapno di ka gumura kanya. Ay, nawaw! Saan mat adakas ti makiusar? Basta amo tayo kumamat a kontrolen. Kang runaan iti amin, amo tayo nga ipakada. Iti kasta, awan maibaga dagiti kaarubam ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Talaga asugador day di anobyo ni Vicky, tatang. Ay nawaw, hindi pa'y mutakas dyan. Jack amoy ti kabisat mo. Noon niya tinakita na iti day di alalaking. Nakita ka makisugsugal manin ijay lamayan, tatang. Ang mga no kwarta ti kabsat ko ti isugsugal na. Ewan trabaho na. Nang ba't ti sugsugal na? Makamumit ni Vicky ah. Sayang laang ti banog nang agtrab-trabaho ijay abroad. No ititid na ti kwarta na iti sugador anobyo na, tatang. Amumit ti kabsat mo. Ipagarup na husto tar aramidin na. Ay, nagrigat nga agpaiso ti agsasa o tatang. Ang mga nuda tao pa iti madaksan. Supay ah. Numakibiyang ka. Sigurado, agumura day jeking ka. Hello, Nana Juliet. Nakaawag ka mat, Vicky, nakaw. Kumusta ka dita abroad? Nasaya at latamot, Nana. Ada ka din ibuyet dita? Di na ngamin sungbatan ti awag ko. Ayawan ni buyit dito'y nakaw. At damanan ijay lamayan. Ay, nawaw. Addaman siguro araramidin nan ajak amo. Isu adi na pagan ano asungbatan ti awag ko. Di mo't mabagbagaan da di atao. No awan ijay lamayan. At da ijay sugalan, ijay sentro. Kunaklakit din o insardeng na ti panagsugsugal na. No siyak tisi ka. Di mo ikikan iti kwarta. Tapno saan nga agruam. No agawid man kat pakibaga asungbatan na ti awag ko, Nana. Wano saan agtext latta kanya. Wala no saan anabartek nga agawid. Agyaman naklaunay, Nana. Agpakada akmatlangan, tadapay trabaho may. Nakabaybayag kayo mo't amang ilukat itiri daw, nanang. Apay nga italaang amin ang nagawid ka. Disturbo ka mo't iti panaturog. Nagnagnak nga rod ang nagawid. Ti motor mo nga Saan ka nabartag? Ngam awan mo ti motor mo. Nangip-ipanam aya. Awanan, nanang. Ay nawaw, nangip-ipanam ko na. Naabak iti sugal. Anya? Iso timbay ko iti utang ko. Tawan mo tin kwartak. Ay nagluko kan. Amom akasapulan tayo ti motor.
Napanmukit din imbayad iti utang mo. Di kay madanagan, nanang. Masukatan tumot laeng. Ay nawaw, kasano nga road kat awan mo't kwartam. Pangalaam iti igatang mo iti baro, ah. No agsasao ka, kaslaad da kwarta nga indulin mo. Apay nga itala ang asinong batam ti awag ko, buyet. Busy ak bigay. Napangkakano mo iji lamayan idi kalman kuna ni nanang mo. Well, isuadyak na sumpatan ti awag mo, tabisi kami. Anya ti inaramid mo ijay. Nakisugsugal ka manan. Sana? Timulong ak iti trabaho ijay. Ay gayam, awanan ti motor ko. Inlakom? Saan ko ngayon lako? Nadadaan lang. Saan ko nga ipa-repair? Tasayang mutlaan ti gastos. Kasano nga ruden dayta? Di awanan aramatam. Awanan na. No, kailangan kan ka. Kat isponsoran pumapay ti igatang ko iti baro a motor ko. Oray son ti regalong kanyak, Vicky. Awan mat kwartak ita. Masapol nga iyornungak pay. Huwag nga min makauray ak mait. Okay. Bagaan kanto no adati maurnong ko. Nginginahan ang motor ti kursonada, Vicky. Kitaam no mano ti presyo na. Itix mo to kanyak tapno ammo. San ka di ngay mawawag ni ading mo, Vicky, ken ka, Lourdes, anak ko? Saan matatang? Api ka di? Naranak ngamin ng kilusimyaw ni di paradaan. Kat salsaludso din na, nodda ka no ti ibayad na iti kwarta nga inaramat na iti nag-abroad. Aywan, saan pa'y a fully paid ti utang na kini uncle? Dita nga road, ipalagip mo kuma, tapnusan ang nakababain kin ang kilyaw. I-text kun to tatang. Weng, ibagam nga agpawait, takasapulan ang kilo ti kwarta ita. Wan tatang. Di mo liplipatan. Mabain nga agtiks ng kilo simyawn, iso asak tinang ibagaan na. Naimbag tayo mawag ka, Vicky. Nabasak ti tix mo ngam awan pay kwartak ita manang. Ni, apay ngay akas na. Adda nga rod iyor ornungak manang. Nangina ti motor akayat ni buyet. Ah, anyat ko nang. Motor ni Boyet? Basta ibagayo kin uncle nga awan ti kwartak ita. Makaawat mo't siguro dayjay. Kasapulan na nga rod ka no ti kwarta. No apay nga min a priority pay laang day ta a motor ah. Imbes nga ibayad mo kit di iti utang mo. Awanan bibiyang yo ta kwartak matigatang ko. Dayta ti paglaingam, ti agpa-impress iti pamilya ni Boyet. Naimbag kumamit no responsable ti nubyong, saan mo nga road? Amok asipod pay idi kat diyon kayat ni buyet para kanyak. When atakas jay mo ti ipagpakita na kada kami. Ay naading ko pang nga asim taon una abayadan ti utang mo kin ni uncle. Maudi ko man dayta a motor. Awan pa'y timpaw iti kabsat mau. Awan pa'y tatang. Nawa, apay ngay akasta. Agururin ng kilo simyaw. Ha? Kasano kat priority na day a Boyet? Niya. Yururnungan na tigatangan na a motor para itinobyo na tatang. Ayun na yan ni Vicky. Amo yun Kayat na ti agpa-impress iti pamilya ni Boyet. Nalipatan ng samot nga iso ti babae. Ni Boyet kuma at imang iti regalo kin kwa na. Nakunayo pa'y tatang, ngam oray anya a klase ti pamagbaga ti aramiden tayo, natangken ti ulo ni Vicky. Hello, Vicky. Text kayo mo't a text tatang apay aya. Mangipaw ikay ti ibayad mi iti utang mo kinangkel mo simyon anak kaw. Uri para lang iti utang mo. Kasapulan ngamin dangkel mo ti kwarta ita. Awan pay kwartak ita tatang. Damag kaw, kat iyor ornuam kanumot ti motor ni Buyet Anubiam. No adda kwartak ag text sakto kada kayo. Kasapulan nga ron na angkel mo ti kwarta na. Ay nawaw, dagulit kayo matatang. Awan kwartak kunak lang aruden. Saan ka di ati nagsasaritaan tayo? Kat bayadam adagos ti utang mo? Urayan nyo latan ti text ko kada kayo. Agpakada akon tada pay aramideg. Bye. Nawa, inagdag na mitan ti cellphone na. Ay natatang, kunak to pa'y kada kayo. Naka-abroad lang, kastamot ten ti ugal yun na. Priority na ti agpa-impress, tatang. Kaano nga ipawit mo ti kwarta?
Kumpleto matan. Mabalin nga ipawit ko no day off ko. Ay na, agyaman ak launa ya. Magkatang kumatlang yung timotor nga rapaap ko. Awan anyaman na. Basta sika. Kasta tigayad ko ken gagay. Galante ka launay. Siyempre, napatag ka kanya. I love you, Vicky. I love you more, Boyet. Day talagang tibakan ka. Agpakada akon, tagi na naakmatan. Agtrabaho akmatan. Inton maminsan tumanen. I love you. Nay, asino ti akin kuko iti motor nga inyawid mo, Boyet? Motor ko day tananang. Ay, nawaw. Motor mo kunam. Una na. Motor ko nga road. Kabarbaro day ta. Nangalaamat ngay iti dayta ang motor. Regalo ni Vicky kanyak nanang. Anya, Adda ni Vicky di abroad. Iso aday ta. Maitid na dagiti masapsapol ko. nanginati kasta ang motor ka. Ni Vicky pa iti kunayo nanang. Galanti day jay. Ay, nakababain ti kasta anak ko. Sika ti lalaki, ngam sika pa'y ti irigalwan ti babae. Oh, gusto talaga. Nung napigsa ti karisma ako nada, nanang. Nakita yu ti motor ni Boyet, tatang? Wain, madlaw ang inginaan. Makita yu dayta. No motor ni Boyet ti saritaan, adda budget na. Ngam no ti utang nakin ni Uncle Simeon ti singiran tayo, ibaga na nga awan kwarta na. Saan ngag pampanunot ni Jakapsat mo? Makaumat agsasao. Ay, siyak pa yan ti mababain ka ni Uncle. Talagamit anak kababain kinangkil mo. Makaumalaan kami nakasarsarita ti kapsat mo. Para makita at tatang. Daranak ni Buyet ijesintro itay. Apay ni Boyet, tatang? Damit babae nga in motor na. Anya? Adda sa bali a babae kadwana. Nukas na. Aramaten na iti kalukpan na ti motor aginatang ni Vicky para kan kwa na. Naalam anak ko. Ay nawaw, nagpuskulin ti panagrup-rupa da di lalaki. Ni ading mo. Uto-uto mait. Agpalpalo ko mait. In video ko maa, tapno adda maipakita tayo, tatang. Saan kumit kami nga intugot ti cellphone ko? Ay, no awan ti video, sigurado asaan apat yan ni Vicky. Ang mga no panunutin namanan, apirpir dyan tayo laang tinobyo na. Nanang, itulod ko ni Janice Ijabalayda. Ay, awan mon, boy. Ha, apay ka di? At danubyam, ngam nagturad ka mangyawid iti sabali a babae dito ibalay. Kaya't nga rod ni Janice na agpasyar dito'y nanang. Amuna ka di ani Vicky tinangirigalo iti dayta motor kan ka. Ah, Saanin ang masapul ang maamuan na? ay pangaasim tagbain ka mag... Agoy magkayo nanang. Ang mga numangag ni Janice tayo bagbagayo at madismayapay kanyak. Kas makita yung mga napimpintas ni Janice ngam ni Vicky. Anya ti gagaram kabsat. Kaya't kula amamuan. No asino di babae nga imot-motor ni Buyet. Ah, ay kwa kabsat. Nobya na kadiday dyan. Kinapudno na. Inyawid na pa yun dito'y balay. Kung naktupay kay, luklukwan na lang ni Vicky. Ay, tsak ambo iti anak ko. Babaero mat ngarot kabsat. Kwarta pa ni Vicky, tingkatang ni itiday dyan motor. Wala tarigalo kanu ni Vicky da ijay kan kwa na. Kaya't nangamen, tagpa-impress ka na kayo o pamilya tinubyo na. Ngamnay, sa bali matan ababa iti imot motor ni Boyay. Si kanto ti mangidanon iti anak mo kabsat. Mabainak ang makisarita kin ni Vicky. Kasilaing ni Vicky, iti kasi yung aramidin ni Buyet. Kaasi nga agpaiso, ngambasol na matlaang tatang. Di namat ngamin amo ti dungag. Anya nga ita, luklukwan damatan. Nuapay ngamin amasapul nga agpa-impress iti pamilya ni Buyet Ay, amo pa'y iti dadya kabsat ko. Normal lang siguro ti agpa-impress. Ngam sinubraan na matan. Kasanupayan ita anak ko. Urayan ta nga iso ti umawag tatang. Diyak kayat nga ununaan ti kabsat ko.
Taamangan no siyakpay ti madaksan. Nalagip mo matimawag. Saan mat ngaminin asungsungbatan ni Boyet dagiti awag ko kang kuana manang? Ay naawanan ni Boyet. Awanan ni Boyet? Anyat napasamak manang? Ay naading ko, di mo namnamaan nga dapay nobyom no agawid ka. Ngamin, nobyom ti sabali, jay nobyom. Anya? Amom, no anya ti service da, no adda pa pananda. Ti motor arigalom kin ni Boyet. Awanan ba inday di alalaki? Oh, makitam da itang aramid na. Pa-impress pa more iti pamilya ni Boyet. Awanan ka itibain, Boyet? No'y mawag ka tapno makiapa ka kanyak. Awan ti oras ko para iti day tabanag. Imawagak, takayat ko ti makiwin naswas kang ka. Anya? Isumat lagayam adi mo sungsungbatan ti awag ko. Adam gayaman sa bali a babae amang parparagsak kang kadita. Diwan, sina no sina? Kati kayat ko, isublim ti motor ije balay. Na, inregalong kanyak. Sa ita, kaya't mo ay sublik pa'y. Talaga na puskol ti rupam anya. Oran niya pa iti bagpagam. San kung ngay subli ti motor? Inton mo nga rutin? No di mo kayat nga isubli ti motor, ti kwartak ti isublem. Awanan ka itibain? Ay na, maistresak launa yun manang. Ay, day tatiganabam, di kan tumang amin dungag. Nakiwin naswasa kun kuana. Ngam di namat kayat nga isubli ti motor. Anya ngay nga ro ti maaramidan tayo, no di na kayat. Isupay ko mga ibayad ko iti utang ko ken Uncle Simeon. Sobra pa'y kit di dayjay Nakitak ti motor, kat amok anangina dayjay. Anya nga iti aramidak no di na kayat nga isubli manang. Kasaritak to ni Nana Juliet, no anya ti maibagana. Angam saan ko ama sigurado ama isubli pa'y dayjay a motor. Sayang dayjay manang. Pag nakmam day ta na pasamakan ka, ading ko. Nobyong pailaang, ngam numangtad ka iti regalo, nakangingina. Apo, kas kalabak nang. Dayta ti bidot ko apag babawyak manang. Ay, ure agbabawi ka, nalpasan. Inton sumaruno, utang first. Saan aday ta agpa-impress ti un-unaam tani? Mairaman kami pa yan, iti parikot mo. Uwan manang, saanan a maulit? Naimbag man, tayong subli ni Boyet ti motor. Win tanagung ni Nana Juliet kan kwa na tatang. Itanda ni saan gayam nga agsubli day ta motor. Win tasaan akayat ni Boyet nga isubli. Inuray na pailaang anagungot ni Nanang na. Nagasatlat ta ni Vicky. Tanay subli pa iti motor a ginatang na. Ni Vicky ti umawawag tatang. Song batak pa'y Hello? Insublida ka diti motor manang. Wun, adda dito'y balay. Awan ka no kwarta na. Iso ati motor ti inalami. Naimbaglaangan tadda ni Nana Juliet. Danda ni saan nga isubli ni Boyet ti motor. Ay, agyaman aklaunay manang. Ilakom tapno ada maibayad iti utang ko ken Uncle Simeon. Tapno saan nga isupay apang panunutek. Wun, kat kita ang manin ang mga no agpaluko kan tumanan. Saanan manang? Siguradum lang, tadyak kayat ti mairamraman kunakmanan. Ay, nawaw! Di ka agtalak adagos iti maysa a tao. Nang runa no kwartawan no sanikwa ti saritaan. Ngamin, kaduan ita apanawan kat saanan a mapagtalkan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdum nga. Paglinglingayan, kapayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag,
Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nakitak ti impos mo akrib, Marie Rose. Manungay ti panangilakom iti deje akrib. 3,000 mare. Nalawa day chay kan ready to use. I-reserve mo man kanyak, Mare. Ay nawaw. Kunak man no adan ginatang mo akrib idi. Adang agpaiso, ngam nalawlawa ti krib nga ilaklako, Mare. Anya? Basta i-reserve mo para kanyak. Bayadak to no agsweldo nila kay ko. An-anwa matido akrib mare. Mausar to ti anak ko dayta, Mare. Basta i-reserve mo, wan. Di mo ilaklako iti sabali takursunadak launay dayjay akrib. Di ka madanagan, tabayadak met. Okay. No kasta ti kunam. Kaano nga rod nga alaam? Ibagak to kan lakay ko, ta iso ti umay mangala. Basta i-reserve mo kunak manan. Dagulit ka mo tamare. Uwan ko naklangarudin. Kaya't kula ang ti makasigurado. Amangan ngamin no ilakom pa iti sabali. Sayang met. Agsweldo kayo ita, saan ka de, Peter Lakay? Wan bakit? Abay ka de. Mangireserba ka man iti 3,000. Pangusaram iti 3,000 na yan. Gatangak ti krib nga ilaklako ni Marie Rose. Ay nawa. At damat ginatang mo akrib iti napalabas sa tawin. May mayat nga rod ti krib nga ilaklako ni Rose. Nalawlawa day jay lakay. Kan magustuak ti kulay na. Isupe paggastusan manan bakit? Di bali ata para mat itiputot mo no agpas ngayak. Nagato agat gatangam. Para itiputot mo kung nalangaruden. 2 abulan laangan kat agpas ngayakon. Kasapulan tayo day jay akrib. Nagadumot ti ginatang mo agamit, Vivian anak ko. Adda ka di parikot, nanang. Jay daduma, sagdudua pa yun. Kas kumaiti krib. Anya kumaita. Ay, uuy kamot anak ko. Amok nga excited ka. Ngam amangan no saan matlaang ama usar ti apok dagita. Sayang mat ati kwartayo. Ay nawaw. O mat nga ibagbagayaw. Apay kumaasaan. Ipausar tayo Apay ngamin akontraan nyo ti araramidak aya. Tapno saan kayo ang magastusahan anak ko. Amom mo ti trabaho nila kay mo. No agsasao kayo. Kasla diyo kayat nga agbalin a komportabli ti biyag ti apuyo. Saan akasta anak ko? Di kay agpalawagan. Siyak pay lang ti bagaan nyo iti overacting. Amok kung kontraan nyo ti araramidak. Ngamen, kayat yu ama solo ti sweldo ni Peter. Anya? Ikanak man iti 1,000 lakay. Kwarta man ay. Adangarod gatangag para iti anak ta. Saanin bakit? Gumatang tay tulaan no kasapulan nan. Ay nawaw, naakaran kamutan iti ugali ti inam. Naakaran nga ibagbagam may. Siguro, sinugsugan na ka, iso akas tamatan ti ibagbagam kanyak ita. Adda punto ni nanang bakit? Advance kalaunay. Nagato ti ginatgatang mo. Kat saan tayo mo't nga amo no mausar mo't lang ti anak ta dagita. Di ka makaawat mo't. Hamok nga excited ka ta umuna nga anak ta dayta. Nga mo saan ko maakas ta tila paggasgastusan. Nangruna no saan pa'y mo't akasapulan. Paidam kayo mo't nga gina. Adan samot di yung nagkinaawatan kan lakay mo, Mari Vivian. Mabusurak nga rod mare. Apay ka di aya. Adda kumagatangag para iti anak may. Ngam di nakit din inikan iti kwarta. Isumot ti mangiduldulin iti sweldo na. Husto nga minin, amare. Amangan no saan matlaang ama usar amin ti anak mo. Kastaak matlaang idikit. Kinumpletok ti gamit ti anak ko. Ngam sayang tadina na usar ti daduma. Kaya't laang ti katugangak abukudan ti sweldo nila kay ko. Iso nga kung kunana kanyak. Ay nawaw, pagpanunutan pa yun iti dakes ti katugangam. Isumo nga minti madlaw ko kang kwana. No panunutom ana imbag kat adamot punto na, mare. Maawatan ka, no kaya't mo akumpleto ti gamit ti ipasngay mo. Ngamday nga rod, sayang no di na mausar. Anya ti gagaram, sika Vivian. Dituyak pa'y man tatang. Kaya't ko ti agpaangin.
Ay nawaw. Anyat napasama kaya. Masarak launay iti katugangak tatang. Kontraan na amin nga aramidok. Kanya tinaramid mo aya. Nakita na lang nga ado ti ginatang ko agamit para iti apuyo. Ibaga nakit din nga akano. Oo, Overacting tatang. Mga mat no sobrang amin ti ginatang mo anak ko. Para matla ang iti apuyo dayjay. Nagiti lang amin basic needs ti ubing ti katangam Kaya't kung nga rod akompleto tatang. Isumot lagayam Ay nawaw. Apay akas ta ti reaksyon nyo. Mawatak niya balayan. No siyak ti sika. Agkontrol ka anak ko. Sana ka po dati nakitam kat katangam matan. Kasanon, no saan nang tumot lang ang mausar? Saan aday ta ti makagapo tatang? Kaya't lang ti katugangak abukudan ti sweldo ti anak na. Isu akas di ti panagsasauna. Agtipid ka anak ko. Di ka agbalin agastador. Amumat anarigat agbiro kiti kwarta. Bagaman kan bakit mo, tauray siya kung timang digos iti apo ko, Peter anak ka. Da kayo lat nang aminin ti makisarita kang kuana ananang. Kasano kumakit kaguranak met ti asawam. Iso nga rod ada kayo ti mapan ijay. Tapno maurnos mo't lang ti parikot iti nagbaitan nyo adwa. Si kalat tangaminin anak ko. Amangan no kusilapan naklaang ti asawam. Ang inaana nga talaga. Malaagawa am kit di, tanakasaganan ti indad ang ko apagdigos na. Mapit lang nga rod nanang. Digusan ka nun ni nanang ti anak tabakit. Anyat ko nam? Alayok ni bebe, tadigusan ni apong na. Ay nawaw. Saanen akasapulan? Tulungan na ka ni nanang. Saan ko akasapulan ti tulong ni nanang mo? Kabaalak adigusan ti anak ta. Ni bakit may? Ibagam ken nanang mo asya kun ti makaamo iti ubing. Pangaasim man bakit? Di ka kumamot agpatangkay. Saan nga ruden? Kabaalak met. Agin tutulong man day ta abaketen. Inton malpas, nagadumanen asa una. No di mo kayat, si kangarudeng ti makamo ang mga ramig. Agrubwat ako, tada trabaho kita. Itala ang manan arimor kayo iti anak mo, mare. Uwan ata sa anak a komportable ije balay. Apay manan? Adang amin ti katugangak ijay. Amumet, saan ko akayat ti ugali na? Apay ngamin atagidaksam dagiti bagbaganaken ka. Nasingpet-met ni katugangam Agin sisingpet lang dayjay. Ngam no nakatalikod kayo, rumwar ti Sara na. Amok anasakit tinakam mo, takinuntra na kaidi. Ngam saan mat anasaya at atong palbyag aguraam di tao. Ay basta. Nangro na pa kat saan mat anadagsan unay tinaramid na. Kan pagsayaatan nyo matlaang timbagana, mare. Itaapanawan ka nangina ti magatgatang. Masapul nga agbalin tayo a praktikal. Ayon ta anak ta. Adda iti silid ta, nakaturog. Umay kapay man tatulungan nak ditoy. Anyat aramida maya. Irwar taman dagitoy crib. High chair kanda dumapay aginat gatang ko. Apay, pangipanam ka dagita. Linisak, tailakok man kit di. Saan matlaangan ang mausar ti anak ta dagitoy. Makitam day ta. Sayang ti kwarta bakit? Ay nawaw, isungarod nga ilakok. No dimngag ka kumakin nanang. Di saan ka kumaamabanlog amang ilako ka dagita. Hay awanan ti ado asao. Tulungan na kit di tap numalpasan. Inruar mo ni Vivian dagiti gamit aginat gatang na. Ilako na kano nanang. Imbagadaken ka. Wen, saan mo't langan ang mausar ti apuyo dagijay. Ay, kunak tuma ngamin kun kwa na. Di namot kayat ti makuriktar nanang. Ipilit namot ti kayat na. Imbirok na laang ti pakabanugan na. Nakunayo pa'y nanang. Naimbag kumamot no pakumbaba. Ti apok ngay gayam. At day ti silid mi nanang. Nakaturog pa lang. Inakman nga rod kitaan. Sige lang nanang. Saan mo't ang maipari? Alaaman ti anak ta iti silid ni nanang mo, Peter. Awawir ni nanang tapo ko na. Paturugak nga ruden. Ay nawo, kabailan ni nanang day dayon. Naa,
Agi na nakakit din no nabanlog ka. Bayan pa lang ti anak tayo jay, tawa awirin na apong na. Kabalak nga asikaswan ti anak ko nga ure awan ti tulong na. Pangaasim man tagpakumbaba ka bakit? High pride ka launay mo. Pudno ti bagbagak. Kabalak nga asikaswan ti anak ta nga ure awan ti tulong ni nanang mo. Aging ka di ita, kat di mo maaklon ti bidot mo. Sika pa lang ti kasta ti panagsasauna. Kita man lagi ti ginaggatang mo. San mo't lang anak usar ti anak ta? Ne, enroll mo mo't dagiti gamit ti anak mo, Vivian. Ilakok dagita tatang. Ay no, apay kaila akong nga eh. Wen ata awan matla ang ti mangusar. Ti anak mo nga eh. Di na mausar dagitan tatang. Ilakok latta, ta isupay ang maigatang iti dadduma ang masapsapul na. Makitam da ita. At da punto ti katugangam. Gamgapot di mo kahit ti makuriktar, iso ginurguram. Ay, di man ipalagip tinapalabas ang tatang. Ay nanak ko, di bula ang kayat nga klunan ti bidot mo, iso akasta ka. Nusyak ti sika, agpakumbaba ka. Nagasat ka kidi tanasing part kan isakit da kayo ti katugangam. Nakaturugan ti apo. Agyamanak nanang. Tulungan kan iti aramida manak ko. Saanan nanang? Kabaulak mo. Tulungan kan tapno malpas adagos. Alaman nga rod nanang. Agyamanak launay Kayat ka di asawan da ita, adin akon kagura. Awan makagapu tapno guraan kayo nanang. Saanan ang nasakit tinakam mo kadagiti na isawang ko kan kaiday. Pagsayaatan mi matiin bagayo nanang. Inikakla ang ngamin iti sabali akay papanan. Ne, da kayo matintang glablabanan ang. Una, takayat ko atulungan ni bakit mo. Ay no, naimbag man, tayo manugot nga agpatulong ka da kayo. Unmat. Kasarsaritan akmatun. Saan akas laide, akas laak angin alabas-labasan na laang dito'y balay. Nasayaat mat nga rod no naamiris na matang ti bidot na. Wanag ko na kat nakaamiris mo tanay jay. Una tan eh. Isumot lang ti marigatan amang idispos kadagiti sobra aginatgatang nananang. Un nga road, jay daduma kat adda pa yung dadail na. Naistak mo't ngamin itinabayag. Ilakla kong mo't gayam dagiti ginatgatang mumaray. Wen ata saanan ang mausar mare. No maistak kat ang mga numadadaal. Dayta ti bagbagan ni katugangam kan ka iti. Wen nga rod mare. Sayang ti ginatgatang ko asaan matla ang anausar. No dimngag ka kumaiti katugangam, o di mayat ko ma. Awanan mare, naladawan. Anya ngay ita. Mabanugak paikit di amang ilako, ta saan matan ang mausar. Kaya't naabukudan ti sweldo nila kay ko kung kunampay iti katugangam idi. Nagasataklat ta mare. Ngamin nasingpatlat ta ti katugangak kanyak. Among kadi, tinulungan nak iti aramidak idi kalman. Nasaya at matno kasta mare. Ngamin, dayta ti maiparbang. Itad mo man dayto kininanang lakay. Ay no, kwarta mo't dayta. Bingay na, ta tinulungan nak anang ilako lakay. Naila ko yung kadi amin. Adapay basit anabati, ngam at least, naksayanan. Manuti pa nang ila ko yung ay. Logi alakay, ngam urekas kasano, at dalata na lako. Sayang mo't nga rod ano kasta. Naistak ngamin ti dadduma, isong bargin milatan. Bakit? Si kalatan ti mangitid iti kwarta kin ni nanang. Ay nawaw, sikan mabainak kan kwa na lakay. Apay nga ming agbayin ka pa'y laang. Kat may sa abalay laang, ba't ti pagnanaadan tayo? Inal daw nga kit-kita kayo kan nanang. Bingay yun nanang. Bingay ite? Bingay yu kadagiti gamit nga inlako tayo. Ay nawaw, sa anak mo't adumaw dawat iti tangdan ko anak ko. Tapno adamot lang igatang yu adati kayat yu agatangan. Saanon, igatang yulatan iti masapsapul tayo dito'y balay. Sigurado kayo? Wen, okay lang kanyak, ta dito'y mo't ipagnanaedak anak ko. Okay nga rod. Pasensya kayon ananang.
No di mngagak kumakada kayo idi, saan tayo kumaan na lugi? Saan matan ama isubli tinapalabas? Pagadalan latan, tainton sumaruno, saanen ama ulit. Wen nanang, talaga asaanen ama ulit. Saan akon nga agbalin nga OA. No adati ibagayo, dumngagakon, nang runa no pagsayaatan mimet. Ay nawaw! No adda ibaga ti sabali a tao ken ka, agpanunot ka an naimbag sakbay a sumungbat ka. Di mo ikan adagos iti dakas akay papanan, ta mga nuday tantupay ti pakaisagmakam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.